Elah, kepo aja lu. Ya lah, timbang cerita doang. Duit Bandung kayak rendah dia. Ini, gua lagi chat sama cewek gua. Setiap gua ngechat, dibalas terus gitu. Jadi, gua seneng banget lah. Emang lu ngechat gimana, Kak? Jadi handphone lah. Emang bisa ngechat di handphone? Ya emang bisa, ngechatnya di handphone. Ya, besok gua coba ngechat di handphone. Ah, lu mau ngapain? Nyoba lah kayak lu, kalau aja dibalas sama cewek gua. Mana kata si Iman kalau ngechat di handphone cewek gua balas. Jadi gua ngechat tadi nggak dibahas-bahas sama cewek gua. Mana bocah tuh? Ah, lu ngapain? Kata lu kalau ngechat di handphone cewek kita balas. Buset, dia tadi gua ngechat di handphone dibalas-balas. Ya elah, maksud gua bukan kayak gini juga kali. Maksud gua itu ngechat, bukan di chat. Ah Allah, susah ngomong sama sayur semua. Yaudah, gua cabut. Kok salah dong? Kok gue makin berkerut ya? Padahal masih muda. Gak bisa dulu ngilangin kerutan. Gimana ya? Mah, ngapain? Itu kok taruh di jidat? Iya ini Pak, jidat mama kan berkerut. Mama lihat jidat ini bisa ngilangin kerutan. Mah, itu kan pembalut. Ah, susah punya istri bolon, mah.